i Tupakija sigurno ga sve. Gotovo treće mjesto pripada našim susjedima, Bosancima iz Bosne i Hercegovine, wins the third place of Mini Euro Vrsar 2015. So the final game will be held at 21. 15 minutes from now, we will greet our players from the Romanian and the Croatian team. So stay here. Soon, our cheerleaders, Dragon Ladies, we're going to entertain you. Još malo pa nam stižu naše navijačice Dragon Ladies koja će vas zabavljati do početka finalne utakmice Mini Euro Vrsar 2015.